Tribunal Constitucional Wasita Watukushaku Acceso Público Waikichir TV Perú Rimana Wasimanta Nadia Valdivia Hinallataq Tia Gobernal Tapukushaku Hinaspa Kutichishaku Willakuita Chihirichimuspanku Kay wakichi hamunan Huayna Sipaskunatas Estadopaj llamkaj wasikunaman Asuykachiyta Tribunal Constitucionalpa Unanchakusqanmanta rimarimusqaku Hipa kasqanmantapas Chaypi sutinkasqa Tribunal de Garantías Constitucionales nisqa Kunan Tribunal Constitucional sutiyuq kanankama Acceso público chaynallataq watukusqa Tribunal Constitucional Wasita San Isidropi tarikuqman hinaspam Magistrada Marianela Ledesma Narváez Tribunal Constitucional Umalliqwan parlarikusqaku paymi willasqa musuq yachisqankumanta hinallataq virtual llamkay apasqankumanta Tribunal Constitucional Wasim Perú suyuyuq warmi qharipa derechos constitucionales nisqata harkan mana pitapas usuchispa Chayraykum hayachiniku wayna sipaskunata Constitución ninchikta riqsinankupaq